ndangirije kuri aya majambo magufi ngiye kubwira les secrets pour réussir la vie. Amen. Ibanga rya mbere no kwizera ibintu bitatu. Icya mbere kwizera ko Yesu ashoboye. Icya kabiri utegereza kugira imbaraga zo kwizera wewe. Uzajya wizera wewe. Il faut apprendre à croire en toi. Uzajya wizera ko ubishoboye. Namambira Qur'an bati yarambiwe mu modoka yanjye, mu rugo, muri televiziyo, radio n'ahantu hose kwamana mu ndirimbo gusa zarimwe n'abandi bantu. Abandi bari biki? Ndabira ngo namwe murashoboye. Murashobora kubikora. Abaririmbye mbere yanyu barabateye ingufu zo kubandanya, ariko namwebwe hacyo mukora. Uno munsi rero ku mugaragaro ndabashimiye. Bibiri na gatandatu Betani Holy Church itangira itariki 3 mu kwezi kw'icyenda, twatanganye na korali imwe twayise les anges de l'Éternel. Ni mu myaka 13 byabaye ngombwa guhindura izina ry'ikorali twita Jesus Power Worship Team. Hari impamvu aho batanguranye abenshi muri bo barubase. Ndabona ko bari hano n'abandi bagiye mu voyage atandukanye, uko nyuma y'imyaka 13 umwana arafite imyaka 15 mu cyo gihe urumva afite ingana. Woro bafite imyaka 20 afite 33 abenshi muri bo bagiye kubaka, abandi bagiye mu bihugu. Turashimira Imana ko tubyara abakora. Rero icyo musaba wewe uri hano, wige kwizera wewe. Please wizera icyo ushoboye, icyo bizotuma biguhimbuza kwizera ko Imana bishoboye. Icyo ushaka gukora rero ndagusabye uze kuvaga mushinga uvuga ngo ndizera ko ushoboye. Nta muntu maze kwizera ntibitigeze bizera wewe. Icya kabiri ugomba kwiga kuba entouré n'abantu bazima, kuzengurwa n'abantu bazima. Umuntu muzima mu buzima si umuntu aguha amafaranga gusa, ni umuntu akwira ku courage, ni umuntu azi kwira gukomeza urugendo. Ndagusabye umunsi nawe yaba ari mama cyangwa papa, muvukanye wawe umuntu wese akwira ko ntabwo ushoboye kuzatandukana nawe, ntusubire kuba umugezi cyane. Mushobora kuba abantu muri famiye gusa, ariko mukamubikemera kuri mugenzi wiwe, kuko nta muntu arashoboye gusa. Umuntu wese arashoboye. Indoto zawe uzozigeraho niwiga kwizera icyo kwizera ko ushoboye. Ntabona kumva sinakumvishe neza. Ikigira gatatu, ntukazakirwe intege na esheke wagize. Les échecs ne déterminent jamais ta vie, mais plutôt ça te donne des leçons pour avancer. Buriya esheke ntabwo ari ikibazo. Esheke ni iki? Kunanirwa. Buriya kunanirwa ntabwo ari problème mu buzima, aho kunanirwa upfa kuba umwanya mwiza wo gutekereza ingendo wakora neza gusuma. Niyo mpamvu iyo umwana agiye guhaguruka kwiruka, hari ukuntu abanza guhaguruka akagira akidindura hasi. Abantu b'abarezi nkatwe ntibamutwera, ahubwo urakoma amashyi bravo. Iyo uvuze bravo areba ku ruhande, akareba ku ruhande, agasubira guhaguruka akagira akidindura hasi. Ariko reka nkubwire yuko iyo umbuye bravo gatatu atera intambuko ya mbere n'iya kabiri, wareba nabi agatangira kwiruka gusiga. Ni ukuvuga ngo eshek ntawe ari problem. Eshek ni motivation, ni nguvu zitumotiva kugenda tujya kure. Niba hari ahantu watsinzwe rero, amen, hari ahantu wananiriwe,
ntucike intege, subira utangure bushyashya, bandanya, haracyari icyo wavamo gihambaye kandi gikomeye gukora. Haleluya. Ijambo rigira kane nshaka wumva ni rihe? Ndagusavye mu buzima ntukazarondera izina, uzarwane ukora neza icyo uri kurakora kizaguha izina. Mbisubiremo, ntukazarondera izina muri sosiyete urimo, ariko uzige gukora neza, gukorana ubwira n'inguvu n'ubwenge n'umwete mwinshi icyo witayeho uwo mwanya uri kurakora. Kintu uri kurakora rero kizoguha izina. Iyo urondeye izina ntacyo wakoze, umeze nk'umuntu yubasinze ku musenyi, ariko iyo washoboye kwita gucyo ukora kandi ukagikora n'inguvu, cya kintu kizaguha izina, kandi izina kizogwanira izofutika. Rero guhera uyu munsi wige mu buzima bwawe, koresha inguvu mu cyo ukora uko kingana kose, gikorane inguvu, gikorane ubwira, kizaguha izina amaherezo. Aleluya. Ijambo rya gatanu turangiza. Amen. Uzige kwama ushimira umuntu wese yagize uruhara mu iterambere ryawe. Murakoze. Uzige kugira gute? Kwama ushimira umuntu wese yagize uruhara mu iterambere ryawe. Niba ari mama guhaye ikaye, niba ari daddy, niba ari oncle, niba ari nde, umuntu wese yagize uruhara kugira ngo ugire aho ugeze, uzajye ufata umwanya pana wa rusange wo kumusango ngira ngo warakoze, waranshoboje gushyika aho ngeze. Ndangije kuri iki, uzirinde gukritika umuntu uwo ari we wese. Abantu bose bakomeye ku isi nkatwe ntabwo dukritika abantu, turabankuraje. Nawe ntukazakritika umuntu uwo ari wese. Murakoze rero. Icyo nabwira iyi team hamwe n'ayandi makorari ni ikintu kimwe gusa. Nabonye mwanditse audio, sibyo? Ndashaka kubabwira yuko nimwakora amashusho y'izi ndirimbo, Bethany Holy Church izabibakorera, kuko ni indirimbo ya mbere. Niyo kado mbahaye, kandi Imana ibagirire neza. Murakoze.